Nyalian timang belalang keke ngompe-ngompe ye campurin betan lu ilang uling nyumang aku neta proyek nanging proyek nguberena elu udah kene lah coba sandewek tiang kelakurenan batis de krayapan tusing taen enyak ulas diuma subatu kena neno truno yen nepukin anak bajang-bajang anu masih bisa ngelemasin petang-petang beli magati petang mulai semangat tusing taen ingat piana soma tusing taen nyangkutin turanan ide holas danyan salah tapi yen tiang jangkutin anak eler patang balik basuh anak hijau ya masaud ada proyek bisnis gede yang samangan beli toko anak muda ya masaud proyek gede rapat nemakelu nyalin timang belalang keke ngompe-ngompe ye campurin betan lu ilang uling nyumang aku neta proyek nanging proyek nguberena elu pesuh peteng boleh ne pasti semangat petang beli magati petang mulai semangat tusing taen ingat piana soma tusing taen nyangkutin turanan ide holas danyan salah tapi yen tiang jangkutin anak eler patang balik basuh anak hijau ya masaud ada proyek bisnis gede yang samangan beli toko anak muda ya masaud proyek gede rapat nemakelu nyalin timang belalang keke ngompe-ngompe ye campurin betan lu ilang uling nyumang aku neta proyek nanging proyek nguberena elu pesuh peteng boleh ne pasti semangat Jaja gula, jaja gipang, joget bumbungnya, nyegolang bangkyang, saja buka nak orang, jegek ilu he ngalahan baja. Awal beli kenal jahilo, rasa beli tu sing percaya. Ternyata status kilo janda, subhanallah ada dua. Nangis beli tu sing kamu not, apa pun kena kabur. Malah beli jadi bersyukur, asal kada bani mudor. Jaga gula,
Jantung hati bingung jani beli magandeng gandengan iki dua hatin beli pesan beli jaragan di hatin beli kadang matulis beli sayang adi dan sida beli yang sapa ngadi pesan beli nganti mati nganti mati. Jati beli dua hari Banget sayang beli dan jari saya kirakan beli ragan hari jantung hati beli hari jantung hati pinang jani beli magandeng gandengan iki dua hati beli perasaan beli jaragan di hati beli kadang matulis di sayang adi dan sida beli yang sapa ngadi perasaan beli nganti mati nganti mati. Curiga tiang ajaran beli semoga beli di sisi sing main hati. Curiga tiang ajaran beli jangan beli itu bermain hati. Iya beli jangan sampai tergoda. Beli tiang selesai curiga bilang tingkah beli jarang lemah.
Beli jangan sampai